Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Iradiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwaramutse amahoro. Ikaze kuri radiyo yanyu muri kumwe na Fidel Niyongabo mu makuru yo muri iki gitondo. Mu Burundi indwara y'amaso yandukira cyane yaradutse mu gihugu muri uku kwezi. Ahanini ni amaso atukura hama hatangura gufatwa rimwe irindi rigafata mu nyuma, umuntu akabona ko akurura amosozi, akumva umenga mu maso hagemwe umucanga canke yatosekawe, ibigoyegoye bikavyimba. Uyo ni muganga LE15 arongoye ivuriro ryigenga rivura amaso muri quartier ya Rohero mu gisagara ca Bujumbura. Muri Canada urwego rujejwe gutoza ivyaha rw'igihugu rwagirije umupolisi yitwa LE15 ko yibiye amabanga leta y'u Rwanda. Sentare ntahinyuzwa mu Rwanda yategetse umunyamahinguriro w'umunyarwanda Francisco Saver Mirongo kugaragaza ibitabo vy'ibarurishamari rya sosiyete y'ihinguriro ry'amarangi Sirwa Limited. Muri Kongo abanyagihugu bariko barahunga centre ya Sake kubera ubwoba bw'ingwano hagati y'ingabo z'igihugu FRDC n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane, ntimuje kure. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mushikirizwa na Geoffrey Mutagoma. Umwe mu badepite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika araburira ubutegetsi ko bishoboka ko umutekano w'igihugu waba uri mu kaga. Yasabye Perezida Joe Biden kugira amwe mu mabanga y'ubutasi amenyekanisha kugira ngo hashake umuti w'iki kibazo. Umukuru wa komisiyo ishinzwe ubutasi mu nteko ishinga amategeko ya Amerika umurepublikani Mike Turner yabitangaje kuwa kabiri avuga ko hari ikibazo gikomeye gishobora gushyira umutekano w'igihugu mu kaga. Itangazo yasohoye ntiritobora ngo rivuge icyo kibazo icyo ari cyo, ariko yasabye Perezida Biden kugira amakuru atanga vuba kandi ku buryo bwagutse. Kopi y'urwandiko bivuga ko Depite Turner yaba yarohereje bagenzi be yagaragaye ku mbuga mpuzambaga zinyuranye, yavuze ko ako kaga kaba ari ako mu buryo bw'igisirikare cy'igihugu cyo hanze gishobora guhungabanya umutekano wa Amerika. Mu gusubiza mu magambo ya Depite Turner, Perezidansi ya Amerika ejo kuwa gatatu yabaye nkiyerekana ko nta gikuba cyacitse. Umujyanama mu by'umutekano muri Perezidansi ya Amerika Jake Sullivan yavuze ko afite icyizere ko mu byemezo byose Perezida Biden afata yitaye ku mutekano w'Abanyamerika. Tukivuga ku by'umutekano muri Amerika, muri leta ya Kansas abantu bitwaje intwaro bamisha urusasu ku mbaga y'abantu bari mu birori byo kwishimira intsinzi y'ikipe ya Kansas City Chiefs mu mukino wa Super Bowl ukunzwe cyane hano muri iki gihugu. Umuntu umwe yahise ahagwa, abandi 5 barakomereka. Abari muri ibyo birori bahiye ubwoba bahita bakwira imishwaro. Umukuru wa polisi mu mujyi wa Kansas yatangaje uko byagenze mu kiganiro kigenewe abanyamakuru, havuga ko harashwe abantu 2 bakekwaho kugira uruhare muri icyo gikorwa. Yavuze ko yumvise ko bamwe mu bafana bagize uruhare mu itabwa muri yombi ry'umwe muri abo, ariko ntiyabyemeza. Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya ejo kuwa gatatu yatangaje ko yiteguye gufatanya na Misiri gusana akarere ka Gaza. Yari mu ruzinduko rwa mbere yagiriye muri icyo gihugu kuva mu mwaka wa 2012. Perezida Erdogan na mugenzi we wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi batanze ikiganiro kigenewe abanyamakuru ku wa gatatu i Cairo mu murwa mukuru. Nyuma y'ibiganiro byagaragaje intambwe nini mu kubaka umubano hagati y'ibihugu bikomeye mu karere biherereyemo. Perezida Erdogan yavuze ko mu byo baganiriye ku isonga hari ibibazo bibangamiye inyokomuntu mu karere ka Gaza. Yavuze ko igihugu cye kizakomeza ubwo bufatanye gifitanye na Misiri kugeza igihe bizabasha guhagarika intambara imena amaraso muri ako karere ka Gaza. Yongeyeho ko Turukiya yiteguye guhamyaho mu nzira y'ibiganiro na Misiri kugeza habonetse amahoro n'umutekano mu karere. Perezida Erdogan yavuze ko igihugu cye kizateza imbere ubucuruzi gikorana na Misiri bukazagera kuri miliyari 15 z'amadolari ya Amerika mu minsi ya vuba. Yasobanuye ko ibihugu byombi birimo gusuzuma ubufatanye mu nzego za gisirikare n'ibyerekeye ingufu z'umuriro w'amashanyarazi. Ku ruhande rwe Perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi we yavuze ko mu myaka 10 ishize umubano w'ibihugu byombi bifitanye ushingiye ku bucuruzi n'ishoramari warushijeho gutera imbere. Umubano w'ibyo bihugu byombi wigeze kuzamo igihu nyuma y'uko Abdel Fattah al-Sisi wari umukuru w'ingabo ahiritse ku butegetsi Mohamed Morsi wari watowe n'abaturage akaba n'inshuti y'akadasohoka ya Turkiya. Ibihugu byombi byoherezanyije abambasaderi umwaka ushize. Turkiya yavuze ko izaha Misiri indege za gisirikare zitagira abapilote za drone.
Minisiteri y'ububanyi n'amahanga Israel ejo kuwa gatatu yatangaje ko ubusabe bwa Afurika y'Epfo iheruka kugeza ku rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera bwo gutambamira ibitero Israel ishobora kugaba mu karere ka Gaza ushyigikiye umutwe wa Hamas. Israel kandi iravuga ko Afurika y'Epfo irimo kugerageza kuyibuza uburenganzira bwayo bwo kwirwanaho. Kuwa kabiri, Afurika y'Epfo yasabye urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera gusuzuma niba icyemezo cya Israel cyo kugaba ibitero mu mujyi wa Rafah mu karere ka Gaza gikeneye ibindi bikorwa by'ingoboka bigiherekeje byo kurengera uburenganzira bw'abanyepalestina. Abagera kuri miliyoni bahunze intambara ibera mu karere ka Gaza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel Lior Hayat yavuze ko Afurika y'Epfo ikomeje guhagararira inyungu z'umutwe ifata nk'uw'iterabwoba wa Hamas kandi ikaba igerageza kubuza Israel uburenganzira bwayo bw'ibanze bwo kwirwanaho no kurwana ku baturage bayo. Mu kwezi gushize nanone ku busabe bwa Afurika y'Epfo urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwategetse Israel gukora ibishoboka byose igakumira jenoside ku banyepalestina mu karere ka Gaza. Israel yahakanye bivugwaho ko yabikora jenoside ku banyepalestina mu ntambara rwana n'umutwe wa Kisilamu wa Hamas. Yasabye urukiko mpuzamahanga kutakira icyo kirego, ivuga ko yubahiriza amategeko mpuzamahanga kandi ifite uburenganzira bwo kwirwanaho. Uretse ubusabe yashyikirije urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera, kugeza ubu ntacyo Afurika y'Epfo iratangaza ku magambo ya Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel ayishinja gukorana na Hamas no kubuza Israel uburenganzira bwayo. Abahanga mu byerekeye umugabane wa Aziya barasaba ko Ubushinwa bufatirwa ibihano bishya bikaze mu rwego rw'ubukungu. Baravuga ko mu gihe byagira ingaruka ku bukungu bw'Ubushinwa bugatangira kugenza make, byatuma igitutu cyo gukumira ikorwa neza ndonke z'amafaranga kuri Korea ya Ruguru gishoboka, bityo bigaca intege gahunda y'icurwa ry'ibitwaro bya nucleaire na za misile za kirimbuzi. Abandi basesenguza ariko siko babibona. Basanga ahubwo ibihano bishya byatuma Ubushinwa butakira neza gahunda yo kubusaba ubufatanye mu gukumira imigambi ya Korea ya Ruguru yo gukora ibisasu bya kirimbuzi. Bamwe mu basesengura ubukungu na politiki y'Ubushinwa bavuga ko buhangayikishijwe n'uko guta agaciro kw'ifaranga mu gihugu bishobora gutera intugunda muri politiki. Basanga ibyo byatuma Amerika ibona agatsika itari ifite mu gihe ubukungu bw'Ubushinwa bwari bukomeye. Ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF mu kwezi gushize cyatangaje ko ubukungu bw'Ubushinwa buzagenza make kuva kuri 5% mu mwaka wa 2023 bukagera kuri 4.6 uyu mwaka, nyuma bukazagera kuri 4.1 mu mwaka wa 2025. Mu Bushinwa inganda zikunze gukoresha abakozi bo muri Korea ya Ruguru, ariko ibyo bakoze bikandikwaho ko bikoreye mu Bushinwa. Abantu bagera ku 3,000 bavuye muri Korea ya Ruguru bakorera mu Bushinwa mu buryo butemewe n'amategeko. Mu kwezi kwa mbere bakoze imyigaragambyo kubera kutishyurwa nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Mubandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radio.voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Sentare ntahinyuzwa mu Rwanda yategetse umunyamahinguriro w'umunyarwanda Francisco Xavier Mirongo kugaragaza ibitabo by'ibaruramari bya sosiyete y'ihinguriro ry'amarangi Sirwa Limited byo mu gihe cy'imyaka 28. Eric Bagira ubusa niyo nkuru dufitiye. Abanyamigabane barega umunyenganda w'umunyarwanda bwana Francisco Xavier Mirongo ni Tadeyo bagaragaza abazungura ba Juvenal Bihira ndetse n'abazungura ba Pierre Claver Yamuremye bavuga ko bari bahuriye kuri sosiyete y'uruganda rw'amarangi Sirwa Limited. Abarega Mirongo bavuga ko yabatsinze mu nkiko zabanje, biba ngombwa ko bitura urukiko rw'ikirenga basaba gusubirisha mu rubanza ku mpamvu z'akarengane. Ku ruhande rwa Mirongo n'abanyamategeko bamwunganira basabaga urukiko rw'ikirenga kwiyambura ububasha, bavuga ko uru rubanza rwagombye kuburanishwa bundi bushya rutangiriye mu rukiko rw'ubucuruzi. Basobanuye ko ruramutse rusuzumwe mu mizi mu rukiko rw'ikirenga haba hariho ko hari inzira zaba zivukijwe ababuranyi bombi, kuko urubanza rwaba ruciwe mu rwego rwa mbere n'urwa nyuma.
Uruhande rw'abarega ruvuga ko urukiko rwaciye urubanza rwa nyuma arirwo rufite ububasha, bagakomeza gusaba inyungu ku migabane bavuga ko batahawe. Nyuma y'izo mpaka, inteko iburanisha ihagarariwe na Bwana Faustin Nteziryayo yanzuye ko urukiko rw'ikirenga kuriye arirwo rufite ububasha bwo kuruburanisha. Urukiko rw'ikirenga rwahaye umwanya umugenagaciro asobanura ibikubiye muri raporo ivuguruye yakozwe kuri Ry'Amerika kugira ngo barebe niba yashingirwaho inyungu ku migabane baregera. Bwana Vedaste Habimana yavuze ko imigabane yose ya Ry'Amerika ari 1,000 ifite agaciro gasaga miliyari 2 na miliyoni 800. Habimana yasobanuye ko imigabane bashyize muri raporo bayandukuye mu kigo cy'imisoro n'amahoro atariyo bagenzuye kuko umuyobozi wa Ry'Amerika atabahaye amakuru bifuzaga. Abanyamategeko bunganira barega Mironko bavuga ko hari inzu sosiyete umunyemari Mironko yiyanditseho we n'umugore we bararegera imigabane n'inyungu zo kuva mu 1993. Umunyamategeko Idrisi Barinabo, umwe mu bunganira sosiyete Ry'Amerika iyobowe na Mironko, yavuze ko raporo y'umuhanga nta gaciro yahabwa na cyane ko nyir'ubwite avuga ko yashingiye ku makuru agenekereza. Amusabira undi mwanya wo kongera gukora igenagaciro. Umunyenganda Mironko yasobanuye ko ibivugwa n'umuhanga bitari ukuri, yamwikomye ko yanze kumwakira ngo baganire, ahubwo akemeza ko umugenagaciro Habimana yamubwiye ko urukiko rwategetse ko bagomba kuvugana n'abamurega gusa. Mironko yabwiye urukiko ko ibyo yabwiye umuhanga nta na kimwe yanditse, kandi ko yagombye gufata kimwe impande ziburana. Yavuze ko mu gihe umuhanga agaragaza imigabane ya Ry'Amerika ko ari 1,000, byaba ari nko kuyipfobya kuko kuri Mironko ni imigabane 8,425 ku mutungo wa Ry'Amerika bamurega kwiyandikishaho. Mironko yabigaramye, asaba ko wabikenera yabitangira ikirego bakabiburana. Yikomye wakoze igenagaciro avuga ko abeshya mu makuru yatanze kandi ko nta muhanga wo kubogama. Umugenagaciro Habimana akavuga ko we n'abayoboye bagiye gushaka Mironko ngo abafashe gukora igenagaciro ntaborohereze. Yavuze ko no gusura imitungo byasabye ingufu za polisi n'umwanditsi mukuru. Mironko akavuga ko ibyo abamurega bigamije guteza urujijo. Aravuga ko agera mu Rwanda muri 1996 yasanze ikigo abo baburana barakibohoje, barangiza bakaregera ibyo muri 1993 na 1994 kandi aribo cyari mu maboko. Yemeje ko ibitabo by'ibarushamibare rya Ry'Amerika dafite ari byo kuva muri 1996 kugeza magingo aya, kandi ko azanabyerekana. Umucamanza yategetse ko ibyo bitabo Mironko agomba kubitanga mu gihe kitarenze iminsi 10. Yanzuye ko urukiko ruzahagarikira umugenagaciro ku yindi mitungo avuga ko atabashije kugeraho kuri sosiyete Ry'Amerika. Urukiko rw'ikirenga rwananzuye ko ruzashaka amakuru mu kigo cy'igihugu cy'ubutaka ku mutungo abarega Mironko bavuga ko yawibarujeho mu izina rye. Uruhande rwa Mironko rwari rwatsinze mu zindi nzego rukomeza kuvuga ko ahubwo rugiye kwisanga mu karengane. Ruvuga ko abarurega muri 1997 bivanye muri sosiyete Ry'Amerika baza gusaba gusubiramo muri 2007. Rukavuga ko ipfundo riri ku rubanza rwabaye ku ngingo yo gutesha agaciro inyandiko mvugo y'inteko rusange idasanzwe y'abanyamigabane ba Ry'Amerika yateranye muri 1997. Urubanza mu mwaka ushize nirwo rwabaye intandaro y'ifungwa ry'umunyenganda Francisco Saveri Mironko mu gihe cy'amezi 3, umwaka n'amezi 9. Urukiko ruramusubikira. Urukiko rwamuhamije kurusuzugura. Umucamanza yavuze ko itariki bazasubirira mu rukiko azayibamenyesha. Bagira urusajwi Ry'Amerika i Kigali. Muri Canada ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye, urwego rujeje gutoza ibyaha rw'igihugu rwagirije umupolisi yitwa LE15 ko yibiye amabanga leta y'u Rwanda. Thomas Kamirinda araduha ibindi kuri iyi nkuru. Itangazo rya polisi rivuga ko ku itariki ya 23 y'ukwa kane 2022 Ndatuje yinjiye muri za mudasobwa yiba amabanga ya polisi mu ntara ya Alberta iri mu burengerazuba bw'igihugu, maze ayaha igihugu cy'amahanga nk'uko ibitangazamakuru n'ibigo ntaramakuru binyuranye birimo na Reuters yo mu Bwongereza bibisobanura. Ikigo cy'itangazamakuru cyo muri Canada CBC cyo cyemeza ko icyo gihugu cy'amahanga ari u Rwanda. Ndatuje yibye ayo mabanga mu bubiko bwa polisi y'igihugu bwitwa CPIC burimo amakuru yerekeranye n'ibyaha n'abanyabyaha, imikorere ya polisi ya Canada n'imikoranire yayo n'izindi polisi z'amahanga. Mu gihe anketi zigikomeza, Ndatuje yabaye arekuwe by'agateganyo, ategekwa gutanga pasiporo ye no kutarenga imbibi za Alberta. Azitaba urukiko ku itariki ya 11 y'ukwa gatatu gutaha mu mujyi wa Calgary, umurwa mukuru w'intara ya Alberta. Ikinyamakuru The Guardian cyo mu Bwongereza kivuga ko Ndatuje yavukiye muri Uganda ku babyeyi b'Abanyarwanda. Yageze muri Canada afite imyaka 14, ubu afite imyaka 36 y'amavuko, afite n'ubwenegihugu bwa Canada. Aya makuru ye akurikiye andi y'umupolisi wo mu nzego z'ubutasi zo hejuru za polisi ya Canada uherutse gukatirwa igifungo cy'imyaka 14 kubera kunyereza amabanga ya polisi. Tusikilize sauti ya Amerika, ielewe,
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abanyagihugu bariko barahunga centre ya Sake kubera ubwoba bw'ingwano hagati y'ingabo z'igihugu FRDC n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23. Umumenyeshamakuru Jimmy Shukrani Bakomera yaragendeye atuzaniriye inkuru. Aha ni mu mujyi muto wa Sake iruhande rw'ibiro bya Groupe ya Kamuronza mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Tuhageze mu masaha ya mu gitondo ariko ntabwo twemerewe gufata amashusho ayariyo yose kubera uruja n'uruza rw'ingabo za Congo FARDC ziva mu mujyi wa Goma ziza muri Sake. Twahabonye abaturage bake bari basigaye muri aka gace ka teritwari ya Masisi bahunga baja mu mujyi wa Goma, abandi baja Nzulo ruguru gato muri parike y'Ibirunga. Twasanze inkambi ya Mayutsa yari yarahungiwemwo abaturage bari baturutse mu duce twa Shasha na Karuba, nabo barimo gusenya utuzu twabo duto bari bubakishije amahema mbere yo guhunga. Izi mpunzi zirimo kwikorera ibiti n'amahema zari zubakishije utu tuzu twabo. Imirwano yo irakomeje hagati ya FARDC na M23, ariko umujyi wa Sake kugeza ubu uracyagenzurwa n'ingabo za leta. Uhagaze ku mugezi uzwi nka Gihira uhuza imihanda ya Sake na Shasha ndetse n'undi werekeza mu gace ka Mushaki muri teritwari ya Masisi, wumva urusaku rw'imbunda ntoya gusa. Hagati muri santere ya Sake hasanzwe hakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye. Abaturage hafi ya bose bahunze, gusa hari abakirimo batabashije kuvamo. Bamwe bavuga ko impamvu badahunga ari ukubera batinya ko imitungo yabo yakwangirika. Abahunze bava muri uyu mujyi batinyaga ibitero bya M23 byegeraga cyane Sake, dore ko byavugwaga ko uyu mujyi waba wamaze gufatwa na M23. Luanda Kubuya ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 48 duhuriye nawe muri iyi santere. Atubwiye ko M23 itarafata umujyi muto wa Sake. Hali hapa Sake iko vibaya sana, tunaishi mwense. Umutekano hano muri Sake ntabwo umeze neza rwose, ni mubi cyane, ariko ntabwo M23 irafata hano Sake. Nawe ubwawe urahageze urabyibonera ko natwe turi mu iyi santere nubwo turi bake. M23 iri mu nkengero za Sake rwose kuko nawe urabona, ariko ntabwo irafata uno mujyi. Kugeza ubu nubwo FARDC na Wazalendo bari mu mujyi wa Sake, inyeshyamba za M23 nazo ziri mu birometero 5 gusa uvuye Sake. Ikigaragarira amaso ku muntu uhagaze hagati muri Sake nuko umubare munini w'abaturage ba Sake bahunze. Abasigaye mu nabicyoba ni cyinshi, gusa bavuga ko bizeye ingabo z'igihugu. Uyu muturage duhuriye muri quartier ya Mayutsa avuga ko M23 ifite ibirindiro byabo bya mbere mu gace ka Kimoka hafi gato n'ibya MONUSCO ziri muri operation Springbok zihuriyemo na FARDC, ariko ntitwabashije kwagira ngo tubyibonere n'amaso kubera urufaro rw'amasasu rwari rutangiye kumvikana. Wakazi wanakimbia juu ya kuogopa tu milio ya masasi juu mabombe ziko. Abaturage barimo guhunga batinye ibisasu n'amabombe bishobora kugwa hano muri Sake, ariko ubwoba bwo ni bwinshi mu baturage. Natwe dufite ubwoba, ariko nta kundi twabigenza. Gusa twizeye ko FARDC ishobora kugira ikikora vuba na bwangu kuko irahanga ku bwinshi. Umusozi ugana mu gace ka Malehe uzwi nka 3 muri teritwari ya Masisi niho humvikana imbunda nini ziratswa na M23. Abaturage batubwira ko ari yiroho ibisasu mu mujyi muto wa Sake, ariko ibi nta gihamya tubifitiye. Buholo Shamamba nawe ni umuturage utarahunze. Avuga ko atewe ubwoba no kubona M23 iri kuri uwo musozi, dore ko natwe turimo kurebesha amaso yacu. Tunaogopa kwa sababu pale kuturaza antene kuko silaha ambayo wanatia pale wale wahuni wa M23. Turimo gutinya kuko hariya kuri turaza antene hari imbunda ya M23. Ni imbunda irasa ibisasu cyane hano muri santere, tugatinya. Ibyo rero bigatuma umutekano ukomeza kuba muke muri aka gace. Dufite ubwoba bwinshi cyane rwose. Icyo dusaba guverinoma nuko yadufasha ikavana M23 hara kuri turaza antene kuko hateye ikibazo cyane, kandi bagakomeza no mu tundi duce. Ibi bikomeje kuba muri aka gace ka Sake mu gihe nyuma y'uruzinduko yagiriye mu mujyi wa Goma mu mpera z'icyumweru gishize. Jean Pierre Bemba Gombo, Minisitiri w'ingabo wa Kongo, yongeye kugaruka muri Goma kuri uyu wa kabiri. Ubwo yavuganaga n'abanyamakuru, Bwana Bemba yavuze ko aje n'ubundi gukurikirana ikibazo cy'umutekano muke uri kugaragara mu burasirazuba bw'igihugu. Bemba yakomeje ashimangira ko FARDC ifite inshingano ikomeye yo kurinda umujyi muto wa Sake ndetse n'umujyi wa Goma ikomeje kwibasirwa na M23. Ariko mu itangazo ryayo yashyize ahagaragara ku wa kabiri, M23 nayo yatangaje ko byanze bikunze igomba gufata umujyi muto wa Sake vuba bidatinze. M23 yumvikanisha ko gufata Sake kuri yo bidasobanura ko irwana kugira ngo yigarurire teritwari za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ko ari mu rwego rwo guhagarika ubwicanyi ivuga ko bukorwa na FARDC
zifatanyije na Wazalendo, imitwe ishyigikiye igisirikare cya Kongo FARDC nacyo mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuwa mbere ushize gikomeza kivuga ko kitazemerera M23 gufata umujyi muto wa Sake ndetse n'umujyi wa Goma, ibyicaro bikuru by'intara ya Kivu ya ruguru. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Isake mu teritwari ya Masisi. Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Mu Burundi indwara y'amaso yandukira cane yaradutse mu gihugu muri uku kwezi. Abahinga mu buvuzi basaba abayirwaye kugira isuku kugira ngo ntibanduze abandi. Ni inkuru ya Desire Hatungimana. Iyo ndwara yatanguye kwibonekeza mu ntara ya Bujumbura no mu gisagara ca Bujumbura nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Ku mavuriro atandukanye yo muri zo ntara, abaganga baremeza ko iyo ndwara abarundi bita amaso y'imbwa ihari kandi ifatwa nk'ikiza. Abajejwe amagara y'abantu ntiberekana ariko ibiharuro vyamaze kwandura n'intara iyo ndwara yo bimaze kugeramwo kiretse Bujumbura. Muhinga yanonoseye kuvura indwara z'amaso Levi Kandeke arongoye ivuriro ryigenga rivura amaso riri mu quartier ya Rohero mu gisagara ca Bujumbura arasigura bimwe mu bimenyetso vyayo. Ahanini ni amaso atukura hama hatangura gufatwa rimwe irindi rigafata mu nyuma, umuntu akabona ko akorora amosozi, akumva umenga mu maso hagemwe umucanga canke hatosekawe, ibigoyegoye bikavyimba, canke akabona umushwarara w'izuba umubabaza akaguma ashaka kwivyiringira. Uno mugabo w'imyaka 45 afise umugore n'abana 5 wo muri quartier ya Kinama mu gisagara ca Bujumbura yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ashobora kuba yarandujwe iyo ngwara n'umwana w'umubanyi yatoreye atazi ko agwaye. Berusasa twa ugucuga umugomba kwiyagaza ikinubwo kifuka ijisho kiravyimba ndetse kikanababara, ugaca usanga ndetse ntugomba no kuraba nyine nk'umuco. Mu gatondo usanga amaso yafatanye bigasaba bikaba ngombwa nyine gufata nyine n'inguvu kifatanura mu koga kugira ngo ushobore kubona ko mu gatondo ho biba bikaze kubera ijoro ryose ijisho riba ryaraye rirarira, hamwe nyine n'ibintu bimera nk'ibiza vyera nyine ugasanga rirafatanye uko hari ukuntu n'umuti ugomba kumeneka. Muganga Levi Kandeke avuga ko iyo ndwara yandukira vuba cyane arico gituma kwikingira bifasha no kurinda ko irandagata. Arerekana uko abantu bakwiye kwitwara aho baba naho bakorera imirimo yabo ya misi yose, no gukanagura ahantu hose bijya bintu umuntu asangira n'abandi. Ubona mu kazi dusangiza ibintu byinshi, imiryango muhaje umuntu akora, umuntu akahanagura n'umuti, telefone ijya basangira, ajya kuri ordinateur kuri clavier umuntu agahanagura abone ko asangira n'umuntu ashobora kuba agwaye. Ikindi naco ujya gifatwa kuko ari we yanduza gusumba abandi ko afise amarira menshi, araheza akaguma muhira abona ko ku kazi akorana n'abantu benshi agatuma asiba ku kazi. Umunyeshuri uwo munsi umwe canke ibiri agatuma aguma muhira akaja kwanduza abandi. Iyo ndwara ifatwa nk'ikiza nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Lidine Baradahana mu kiganiro y'abamenyesha makuru kuri no wa kabiri ku muhingamo ahasanzwe akorera mu gisagara ca Bujumbura. Izi ni impanuro yagejeje ku Barundi kugira batuzi ico kiza. Tuboneyeho rero akaryo ko guhanura abenegihugu ngo bikingire iyo ndwara y'amaso mu gukaraba neza kenshi n'amazi meza n'isabuni, mu kwirinda kuramukanya duhana iminwe, mu kwirinda kwikora mu maso mu gihe tutakaravye neza. Mu ntumbero yo gutuma abantu batandukizanya, duhanura abanyeshure n'uwo wese yafashwe kuguma imuhira, gutyo tugabanye ubwandu ku bantu benshi. Umugabo w'umudandaza w'imyaka 40 afise umuryango n'abana 2 wo mu ntara ya Muyinga asanzwe akorera akazi kiwe no muri Tanzania aremeza ko iyo ndwara y'amaso imaze kugera ahiwabo. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abana biwe bagwaye iyo ndwara y'amaso. Ati bafashe imiti y'amazi bogesha amaso be n'imiti y'amavuta bashiramwo baheje koza amaso, imisi 3 baba barakize, ariko we n'umugore wiwe akemeza ko atayo bagwaye. Amakuru nayo dukura mu bitaro bikuru vya Makamba ihana Rubera Tanzania aremeza ko iyo ndwara itaragera muri iyo ntara. Abanyagihugu bahi Makamba bafise amakenga ko abavi Bujumbura ari bazobandukiza. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Rwanda Julie Mahoro Niyingabira kuri wa gatatu yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ata muntu n'umwe arafatwa n'iyo ndwara mu Rwanda. Ku munsi wa mbere nibwo leta y'u Rwanda yari yaburiye abanyarwanda kwigengesera kubera ko hari abantu banduye muri Tanzania na Kenya. Bamwe mu banyagihugu bo mu Rwanda
mu karere ka Gasabo na Kirehe nabo twaganiriye bamenyesha ko atabwoba iyo ndwara ibateye, bumvikanisha ko batsinze COVID-19 bityo ko batazonanirwa n'iyo ndwara y'amaso. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Leta y'u Burundi mu ndwi iheze yemeje integuro y'itegeko ryo gukuraho igihano co gupfunga abamenyesha makuru bikekwa ivyaha mu kazi kabo. Leta ivuga ko mu kibanza co gupfungwa bategekanya ko uzokora ikosa ashobora guhanishwa ihadabu. Abakora mu vy'itangazamakuru bakiye iyo ngingo mu buryo butandukanye. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaravuganye na Francine Ndiho kubwayo arongoye ishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi mu Burundi, atangura avuga uko bakiriye iyo ngingo. Mu kiganiro cyihariye ha Ijwi ry'Amerika, Bwana James Robin, intumwa idasanzwe akaba n'umuhuzabikorwa w'ikigo cya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga gikurikirana iby'imibanire y'ibihugu ku isi, yavuze ko ibyo birimo gukorwa n'inzego z'ubutasi z'Uburusiya. Iryo cengezamatwara ry'ibinyoma nk'uko uyu mutegetsi yabitangaje rirakorwa hibasirwa zimwe muri gahunda zigamije ubuvuzi Amerika n'abanywanyi bayo b'i Burayi banyuzamo ubufasha baha ibihugu byo ku mugabane wa Afurika. Abajijwe icyaba kirimo gutera Uburusiya gukora ibi, James Rubin yagize ati: biragoye kwinjira mu mutwe wa Kremlin mu gihe ikora intambara nk'iyi y'amagambo, ariko ntekereje ku ntego zabo nibwira ko Uburusiya bubabazwa n'uko kuva mu myaka 20 ishize, nk'uko Minisitiri Blinken yabigarutseho ubwo yasuraga Afurika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gushora miliyari 100 z'amadolari muri gahunda z'ubuvuzi zageze ku ntego yazo mu myaka ya kariya karere. Izo zirimo nka gahunda ya PEPFAR n'izindi nkayo zafashije mu kurokora ubuzima bw'abanyafurika batabarika. Ibyo rero bishobora kuba bihangayikisha Abarusiya kuba inkunga y'ubuvuzi Amerika itanga igera ku ntego ku rwego rushimishije, hanyuma nabo bagashaka kuyirwanya no gutuma abantu bayibazaho, nubwo inzobere zigenga nazo zibizi ko ariko byagenze. Uyu mutegetsi yavuze ko nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya bisanzwe bifitanye amakimbirane ashingiye ku ntambara yo muri Ukraine ndetse na politiki zerekeye Uburayi, ibinyoma byibasira gahunda z'ubuvuzi biteje akaga gakomeye ku isi. Ibyo akabigereranya nko gushaka kwica Abanyafurika mu buryo bweruye. Ati: bifate nko kubuza abaturage ba Afurika na guverinoma zabo gukoresha serivisi z'ubuvuzi zo mu burengerazuba bw'isi. Abaturage ba Afurika, abagabo, abagore n'abana bashobora kutajya ahatangirwa izo serivisi zirokora ubuzima. Bashobora kutajya kwikingiza, ntibajye kwivuza bitewe n'uko bayobejwe n'ibyo binyoma byacuzwe n'Abarusiya. Ntibiteka akaga ku mibanire y'Uburusiya na Amerika gusa. Ubutasi bw'Uburusiya mu gukora ibi barerekana ko batitaye ku buzima bw'Abanyafurika. Barababuza kugerwaho na gahunda zihutirwa z'ubuvuzi buri wese azi neza ko zarokoye ubuzima bwa benshi muri Afurika. James Rubin muri iki kiganiro cyihariye yahishuye ko mu binyoma Uburusiya bukwirakwiza mu kwibasiriza gahunda z'ubuvuzi harimo inkuru z'incurano zivuga ko hari intwaro z'ubumara zirimo kugeragezwa ndetse n'indi migambi mibisha. Akavuga ko ibinyoma nk'ibyo Uburusiya bwabikoresheje no muri Ukraine n'ahandi ku isi. Akagira ati: ingaruka z'ibi ntizigarukira kuri politiki mpuzamahanga gusa, ahubwo ni ubuzima, ubuvuzi n'imibereho by'abagabo, abagore n'abana bo muri Afurika Abarusiya barimo gushyira mu kaga. Uyu mutegetsi yavuze ko Uburusiya burimo kwifashisha abakozi b'ubutasi ab'ikigo cyabwo cyitwa African Initiative. Aba nabo bagashakisha abantu imbere mu bihugu bitandukanye bya Afurika, barimo n'abava mu bigo by'ubucuruzi bya Prigozhin bizwiho kuba byarateje akaduruvayo mu burengerazuba bwa Afurika. Akavuga ko abari bo bagenda bakangurira Abanyafurika kutitabira izo gahunda z'ubuvuzi babikora mu nyungu z'Uburusiya. Ku kirimo gukorwa kuri ibyo, Bwana Rubin yagize ati: turimo gusangiza aya makuru abafatanyabikorwa bacu, kandi turimo kubikora hakiri kare kuko twizeye ko guhita tumenyekanisha aya makuru hakiri kare bizatuma ibi binyoma bidahabwa agaciro kandi ntibikomeze gukwirakwira mu karere. Uburusiya bwo bwizera ko intego yabwo yagerwaho ibihugu byinshi bya Afurika biretse gukoresha gahunda z'ubuvuzi ziva mu burengerazuba bw'isi, mbese bikareka kungukirwa n'izi miliyari 100 z'amadolari Amerika n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi n'abantu ku giti cyabo bamye bohereza ngo zirokore ubuzima bw'Abanyafurika.
yongeyeho ko kuburira abaturage, abanyamakuru n'abandi hakiri kare bizatuma mu gihe babonye ibinyoma nk'ibyo bazajya batahura aho bihuriye n'ubutegetsi bw'Uburusiya, ibyo asanga bizafasha mu gukumira akaga iri cengeza amatwara ry'impuha ryajyaga kuzateza. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho ibiganiro vyacu bigarukiye. Turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo Ijwi ry'Amerika. Turashimiye kandi na bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Nadia Taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro. Kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel